Lympung yelekai badminton kepala tip kom ke Meghalaya State Badminton Championship arjar arpusan kepala isngi kelas sedang mentakasi arpau tarik nailar hanong po Bhoi district bat keba ensa penkut pat hak arpulai tarik unailar. Ya kate ke Lympung yelekai badminton kepada ru kesien keba saupau la penong ya ka indoor stadium leng kedaj Bhoi district daga Bhoi district badminton association bat lawan bernyashim benta hadu lai spa saupungut kirang bat ki thaya yelekai badminton kentup naru ki hybrid na ki district pair jong Khuborjylla. Ya kate ke Lympung lawan ban play da MLA kanong po ba Amir Bon CM ha ka jingadon lang UDC ke Bhoi u Abhilash Baranwal IAS ba Eric Kevin Dekar BDO Umling Block ba Frankie Nongrim Presiden ke RBD BA ba Anand Swet Secretary RBD BA lembat QA. But after all, you have done yourself proud by organizing this event last week. And to the audience, I request, kindly please discipline and work. Shillong, and remember, following next of the sport of badminton. But after all, you have done yourself proud by organizing this event last week. And to the audience, I request, kindly please discipline and work. Shillong, and remember, Habang kong sobat ang play dari ski potrik naik bus và để cả ski bằng nhiều phần tuông như cả Southall Meghalaya State Championship kapa nghi Bhoi district sport action yang punya yang kita championship di sobat aku play untuk MLA beberapa step di yang kita championship Bangral Buan DC dari Sir Eric bat kui official donang tiksi di secara kalau kui ka kecing so sarong kalau kui ka sajikan mau ikan temri play berkoi và ini lah kolongnya kini ka championship kita lomba lifespan Khuborjylla total referees yang kemudian sosmed kami secara ekonomi rekod mengkompet ngikut Bhoi district dan teknik Khuborjylla di kelompok A jadi sosorong bagi skam nombor kini ke competition misi pun cukup Khuborjylla bukan paling ke district jangan Meghalaya dia semua Khuborjylla ya ke sport tam tu ye Dr. Ricky MP Jogi but orang itu kepala support yang kena championship dan Bhoi pi but kamdeklet ki official dan NSPA referee but kamtam official dan Bhoi district sport association kita contain wish